Ya udah yuk siap-siap yuk. Mau baca handphone. Jani, kamu mau bikin video ondel-ondel lagi ya? Sama oh iya, jadi mau bikin video ondel-ondelnya lagi nih. Dia lagi ada di mana? Di Bukit Cita-Citata namanya. Tuh. Iya, yuk kita bikin video ondel-ondel lagi yuk. Di mana Jan? Kalau mau bikin videonya Jan yang bagus Jan. Hah? Udah biarin, ntar ceritanya kita jalan dari sana ya Jan ya. Ntar kita hitung ondel-ondelnya ya. Yuk. Ayo kita mulai yuk bikin videonya yuk. Jan. Ayo kita mulai bikin videonya. Itu udah biarin. Katanya mau bikin video ondel-ondel. Biarin itunya udah biarin. Ayo. Ayo kitanya, yuk. Ayo kitanya ke sana, Iya. Oke, makasih ya teman-teman ya. Nanti ini videonya nih, video bikin ondel-ondel di Bukit Cita-Citata. Cita-Citata, Bukit Cita-Cita. Oke, dadah. Assalamualaikum.